Namhlanje silana People's Park la esijabula khona. Hlobo lamaciko esiwathuthukisayo namhlanje ilamaciko asina ingoma. Ayiqalanga ke namhlanje indaba iqale ngoLwesihlanu la ebekade sibungaza khona amakhosi eindaweni zawo ezinamagosa ezineyinduna ezithandayo ingoma. Umcimbi lo ngithi sengowesithathu manje umasipala ewuxhasile siuxhasa njalo iminyaka ibe mithathu. Yilana ke esithi amakhono ethu izinto zethu zesintu ukujabula kwethu ila isikhombisa khona umuntu nje umZulu mejabula uyasina kodwa lokho kusina futhi uyakwazi ukuthi ukuthathe ukunikeza amathuba amaningi ukuthi ukwazi ukuthola imali futhi siyajabula ukuthi kuba khona nabantwana abancane abayithandayo ingoma abasukayo kuyidakamizwa nakwezinye izinto abazenzayo ezimbi futhi ingoma ke into enkulu ngoba kuba namagosa kube khona induna kube khona amakhosi iyafundisa kakhulu ifundisa abantwana bethu ukuziqoqa nokuzazi nokuziphatha nanokuthi abantwana bethu bazi ukuthi bavelaphi imvelaphi yabo yini. Umuntu ujabule kakhulu ukuthi nje abe ingxenye kwingoma kazwelonke siyohlezi siweseka siyafisa ngo2026 siubone ukhule kakhulu kunalo.